Dobrodošli još jedan novi klip na mom kanalu. Danas ću vam pokažem kako da skinete i koristite. Kako da skinete Aptoide i Minecraft. Idete prvo u Google. Dobro. I gore kucate Aptoide. Tako, onda utvrdim i onda ne idete ovaj prvi, to nije Aptoide, već idete ovaj drugi. Ja sad neću da skidam, pošto sam ja već skinuo. I onda ga skinete lepo, kliknete tu, izbacim vam tu i kliknete samo. I onda gore kliknete to što vam se skinulo, da ću vam izbaciti ovako. I onda Aptoide. Hajde. Force. Evo ga. I onda ćemo mu ovako kad uđete. I onda idete gore upravo ovu lupu. Pišete Minecraft. Uđete ovdje. Evo sad neću žurirati, pošto mi je to druga verzija, onda samo tu kliknete instaliraj. Onda će vam čim skine, odmah će vam izbaciti preko cijelog ekrana i samo kliknite dole sljedeće, instaliraj i to je to. I to bi to bilo za ovaj klip. Vidimo se u sljedećem klipu. Ljudi, čao ste.